دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابان نوشین رادیو دنگگل دم با شیروسی قانون 2024 دوشم لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدار نجه منوچه سر ساعت پیشکش بکن دم آزادی ریبر آبویه. پلاتفورم شاخنا کسکیا شرنقه لنافچه جزیره پانل اکل درخست مودراتوریا پانل اندام شاخص سسی آشر نخی مراد özbeykir جه پلاتفورم اکولوژی یا مردین آگیت öz ده مرد پانل داقفی او گد جه سال نودی و لکردستان استراتیجیا ام بهری هشک بکن داکو ماسی بمرن کتیه مریتی دوی چارچوه ده زیده تری 4000 گند هاتن شبتاندن و خوزای کردستان هاتیت نکرن. پارلمانتر دم پارتی نوروز اویسال آسلان جی بالکشان سر تجدید سر بر آپ و ها گد نزگاتیا لهمبری تجدید نزگاتیا لهمبری پرگال پرسکریکا کرده به پرگال ایمرالی خواستن تکوشن آزادی یا گل کرد شولی راکن لوما پرگال تجدید خستن مریتی هکه تجدید به شرحیه هر جارا کو دری ایمرالیتی وکرن او هفدیتن تنکرن ام دبینن شاهد ام دبن شاهدین پیواجو اندیروکی لوما برزو جلانده بیجه تجرید نناسکرنا آشتیه و نچاره سرکرنا پرسکریکا کرده اف 26 سالن بناف بر تجرید دومه برزو جلان جسال 1998 حتی نها هر تم ده بیجه جبو چاره سری آماده یه ین که جبو چاره سری نه آماده یه دولتا ترک بخواهی پارێزەر و سیاسەتمەدارên ji kantona Firatê diyar kirin ku senaryoyên ku dewleta Tirka dagirkerdanîne ji aliyê şervanên Xesedê ve hatine têkbirin. پارێزەر مستەفا شێخ مسلم ji kantona Firatê yanî di derbarî van êrişên demên dawî ku qewmên derdora bendava tişrînê li derdora bajarên Kobanê ew çekdarên ku yanî ji aliyê Tirkiye ve tên bikaranîn xwestin ku ciyê xwe di vê herêmê da bigirin li ema rastî berxwedaniya dîrokî hatin û ta roja îro ew berxwedanî berdewam e mebesta wan xwesteka wan e siyasî ku Tirkiye vê herêmê dagir bike ta ku di pêşeroja Sûriyê da dengê me wekû xelkên Bakur û Jilatê Sûriyê zeîf bibe xwestekên me zeîf bibin îradeya me pûç bibe lê ema yanî ew berxwedaniya ku dibe ew sînaryoên hane ku Tirkiye li pêş çekdarên xwe yanî anîbû neqşandin gişkî têk birin û wê hîn jî berxwedanî berdewam bibe ta ku em bigêjin Sûriyak demokrat. براستی هیرو هرما ما باکر رجالات سوری روج آوا و کوبانی طیبت راستی گفون تهدید دولت ترکی تیا گل ما راستی شرکی دجوار تیا لی ام وک باجار کوبانی باجار برخودیره ام خودی لوی برخودانه و کدا شهید خواه امی درکفنه و ام لخودی قصد دردکفن اف شر هبون و تنبونیه لام بانگا خود بکنه همو روشنبیران همو سیاست مداران همو کسین سر بخوا خودی لوی برخدانا کوبانی و خودی لهزا خال قصد درکفن جبرکو او مسوکریا پاراستنیه گلکو برخود ده و ببیه هیرو گلکو سرکوه او گل هانی بریخستکریه او گل بباوره او گل بإراده امجی خودی ارادا کنه اف درا باجار کوبانیه. دو پیکاتین کوبان دیرک رقا و دیر زوره 4 پارازوان خوین شهید و غرکرین. فرماندار یفجه روناهی ده 25 قانون ده لبنده و تشرین شهید بو. پشتی راگهاندن ناسنامه شینین کانتونا فرات جنازه فرماندار خو غرکرین. مراسم لپاکروانگه ها شهید دیجله آل باجار کوبان پیکات. پشتی ریزگرتن لسرناوی گرسه خافتن هاتن کرین. پشتی آخافتنان بلگنامه شهید هات خواندن و رادستی مالباتا به هات کرن. پاشه گرسه گل جنازه شهید به درشما شهید نامرن سپارتن آخه.
لدریکی جی جنازه شروان خسدی اگید سرکانی هاتوغر کرن. شینین باجار گل کرلکی او چلاغاجی بشتاری مراسیما لگورستان شهید خبات دیرک بون. ده مراسیم ده لسرنا و گرسای اخافتن هاتن کرن. دوی دمه ده پیوسته ام به هفگرتن لدسکفتین شورش اخواه و لدردو رهز اخواه کوم ببن. پشره وزیخه شهید هات خوندن و رادستی مالباته هاتا کرن. جنازه شهید اگید سرکانی به درشمین شهید نامرن سپارتن آخه. رقا و دیر زورجی دو شروان خواه ین شهید اوغر کرن. ده مراسم ده سرشاقی جمالبات هر دو شهیدان را هات خواستن و اف پیام هات داین. ام بسای جانگورین شورش دکارن با هوایی که آشتی و اولش یان بکن. سوز دادن حتی داوی خودی لدسکفتین خوینا شهیدین خواه درکوین. پشتی آخافتن و پیامان وسیقین شهید هاتن خوندن و رادستی مالبات هاتا کرن. جنازه شهید به درشمیان هات وشارتن. هنرمندین کرد ایرشین دولتا ترکو چتین و سمو ین لباکور و رجلات سوریه لکوماله چاند و هنره یا دیجله لآمده به داخیانی که رو رش کرن. فرهاد ارتاش لسرنا به هنرمندان داخیانی خوند و گد هنر روژاوا روح و جانه میه روژاوا ستران و هلبستا میه ام روژاوا بپاريزن. شورش روژاوا کو به پیشنگی جنان پیش کتیه بویا سمبولا گردونیا تکوشینا آزادیه. ام وک هنرمند رادیگینیم کو ام لگل و شورشینه و بزمان هنر آزاد نرخن و ده پاریز. لروژاوا تکوشینا جبو آواکرن آزادیه ده همان دمه ده بانگاشتیه. آواکرن جنو و نرخ مروواهیه ین کو شر ویران کریه سفکرن ایشان و خردکرن هیوین آشتیه یک جه ارکن مه هنرمندانه. هنر لدیجی شر و کولتی بانگا آشتی و آزادیه. جبو گهاندنا پیام آشتی و آزادیه روژاوا لهر قاده جیانه و بانگه بکن. روژاوا ده همان دمه ده چافکانیا هنریه جبو هنرمندان. اموک هنرمندین ولاد پاریس به پاراستنا استتیک آزادیه به هنر آخواه لگر شورش روژاوای دسکنن. دنگ و تکوشینه و به زمان هنر آزاد بلند ببه. امی جبو آشتی و آزادیه به هنر آخواه برخواه بدن و با افرینن. روژاوا واره میه. روژاوا مالا میه. روژاوا روح و جان میه. روژاوا ستران و هلبستا میه. ورن جبو روژاوا ام ببن چرای روناهیه و قیرین آزادیه. بیجی برخواه دانا روژاوا. بیجی برخواه دانا روژاوا. بیجی برخواه دانا روژاوا. بیجی برخواه دانا روژاوا. جنین لطاقن شیخ مقصود و اشرفی جبو پشکریا یپجه مشیان. کنگره ستار آتاقن شیخ مقصود و اشرفی ین باجار هلبه به درشمه یکتیا جنین سوریه مسوگرکرنا فلسفه جن جیان آزادی مشکرین. جنین که لبر هولا 8 آدار کومبون و حتی به چاریان شهید گله سلمو مشیان و میتین کرن. جنان به درشمیان برخودانا یکینین پاراستران جنیه پجه یا لهمبری ایرشن دولت آترکا دگرکر و چتین و ین پارامیلیتر سلاف کرن. پشتی ریزگرتنی اندام کوردیناسیون کنگرستار آهل به فهیمه همو آقفی و بانگ همو جنان کرکو جبو پاراستنا دستکفتین آزادی دموکراسی و پررنگی دسری دستکفتین جنین سوریه یکتی آوا بکن. فهیمه همو گوت که پشروژ سوریه دموکراتیک دکاره به پیشنگیا جنان وره آوا کرن. میلیسین سینان درسم این هبه دهه لیز میره چالاکی چکتاری کرن. میلیسین سینان درسم این هبه دهه را گاندن که وانلدیج ایریشن لسر روژاوا لنافچه منا ایزمیره لدیج پولیسان چالاکی چکتاری کرن. ده داخویانی هبه ده و هاته گوتن. پولیسین یونوس این لکولانا 2226 آد جده فیوزی چاکماک دوریه دیگریان هاتن هدف کرتن و پولیسک بریندار بو. ده داویه ده بیجه همو هزین گریدای دولت و ببن هدف و بانگا خودی درکتنا لروژاوا هاته کرن. روشنموان ریبین عمر دازانین که جبر روشنموان راستیان رادگینن جوا که دبن هدف ولات سردست این هرمه و جبر و
çende tene katil kirin. لە ڕاستیە دەوڵەتی تورکیا لەسەر و بنەمایە دروست بووە کە دژایەتیەکی بەرفراوانی میلەتی کوردەکە مناڵ و پیای پیر و گەنج و ژن و پیای ئەم وڵاتی لێ بێبەری نەبوو چکە ئەگەر دیقەت بێ و بردمانانەی کە کرێ زۆرێکی عەشوائیە کە خەڵکی مەدەنی خەڵکی دوور لە چەک ئەوانە ئەکرێن ئاماژ چی جای ئەوەی کە ڕۆژنامەنووسێک کە هەواڵی جەنگە گوازێتەوە بەنسبەت وڵاتانی ناوچەکەەوە بە نسبەت ڕژێمە سەردەستەکانەوە ئەمانە جۆرێک لە مەترسی دروستەکەن لەبەرەوەی کە حەقیقەت ئەگوازیتەوە دەنگی ئەوان ئەگوازیتەوە لەبەرەوە من پێم وایە کە بە شێوەیەکی نامرەوانە بە شێوەیەکی درڕندانە بە شێوەیەکی دوور لە ئیتیک و عورفی ئینسانی مامەڵا ئەکرێت لەگەڵ کەیسی ڕۆژنامەنووسە لەگەڵ بەها باڵاکانی مرۆییە کە لە ناوچەکەی ئاگوزارێ بوو بە تایبەتی کە تورکەکان بەداخەوە بە بەردەوامی دژی کوردن ینی خۆیان بڕانوەتەوە ئەو سیستەمە بەهێزانی کە لە منتیقەکە هەیە ئەو دەوڵەتە هەرێمیانی کە هەیە دان بە مافی کووردا بنێن ئەو ساکە ئەو ناداتیە یان ئەو کوشتنە یان ئەو قەت و عامە یان ئەو خوێنە کۆتاییەت لە حقیقەتە سیستەمێکی کاپیتالیزم جیهان بەڕێوە بە بە گوێرەی بەرژەوەندی دەنگ هەڵا بڕێ تەنانەت ئەگەر ڕۆژنامەنووسەکانی ئێمە لە ناویش بچن بشکوژرێن ئەوەش جۆرێکە لە غەدر کە بەرامبەر بە میلەتی ئێمە ئاکرێت. کامپا گۆڤندên Kurdistanê bidawî bû. Kampa Govendên Kurdistanê bi beşdariya 122 şagird û 24 mamosteyan di bîstê qanûnê de li Almanya bajarê Bielefeldê dest pê kir. Cîvanên ku ji Hollanda, Almanya, Swîsre, Fransa û Avusturyayê tevlî kampê bûn, hînî lîstikên govendên herêmên cudayên Kurdistanê bûn. Amadekarên Kampa Govenda Kurdistanê jî diyar kirin ku armanca wan bergerdariya cîwanan ya ji bo xwedî derketin û pêşvebirina çanda Kurd bû. Di kampê de li gel bernameyên perwerdê danê êvarê li ser mijarên exlaq û çandê semîner hatin pêkanîn. Di roja dawî de jî şeva moralê hate pêkanîn û cîwanan hunera xwe ya mûzîkê û govendê pêşkêş kirin. Endamên Koma Amet jî bi rengekî sürprîz tevlî şevê bûn û strangotin.